O mātou whatasi masui o le Samoa campus down nei, sunga suti maberi ia wan whaalau loa tili o le tūlanga pēna iai i le restala o le neivai kuata mo mua o onga i le Samoa campus i alafua. Good morning, Patty Masuti. Good morning, Tōranga Taua. Wow, ia lua sei. O vai koa, mau ki ngā mau al pasenda le nupi wha. Lai loka. Lo ave ka losa. Oi, lela vea, oi kamanga. Lela vea kai ka lai loka sawa. Ea malo le usu nei tai au. Ea te loa o le tūlanga i pēna iei tātou restala nei vai kuata ia o le alafu atu le vanoa te lua sau noa. Whamana to atili tātou tunu a tonu fo iau ngāre pasene. Ia, ai lo sta mai titi wa resitala ia o taulona va vai tong va te alpidi. Sorry le le fo wa te le fo le queue on McDonald's ai ngalo pili. Ja, wat zei het? Zo van veel uit niet zo vol, maar met zo'n veel lava baseli mele timu. Ai loop ik twee vol mele fiaf. Ja, au famanatu masani ala Universiteit Pasifika South vai tuanga mo net au sanga. Lo fanga solo nele enrollments fair. Et is sua tua inga utsa. Fatino umai o fasili ai mesionai matua fia malama o fea nga ia le lo walu net au sanga. Le matuta o ave lava University. Po fea lava fale a onga tadwai ai ia fa awa wina lava ia le soifua awa wina walum whanau. Awan nau inga luenga whawaitai fai mua le a onga. Wa watu la vea ma inga luenga whawaitai. E saula iai alfa ilunga te pa uanga iai. Lo whanga solo nei le enrollments fair nei upolu vai aso nei mal vai aso fou. Al vai aso fou e whapito au ngā whai eise fe au masenga luenga whaatino. Il tato mo sele sala fai. Au te minei mwhai ona suania tato mātua i o tato la lai salulonga. Au tawhani o tato whaltu sel malo. Lo yele sunge ali sone ton mai pea. Ia o yele lo na fama le talino o tato fasili ma so suania atu fo i vaenga ese o tato restalanga o nei vai ta. Malo, Patty. Hi, good morning. Good morning. How are you? I'm good. Just to add on, we are in the month of February now. Key important dates to remember that school starts on the 23rd of February and registrations close on the 18th of February. So you have about 3 weeks. Remember, there's no registration fee. There's no enrollment fee. We have made it easier for everybody. You can apply directly online. Or if you have any questions and you need some assistance, you're not sure about your Sasala C results, you've been working and you want to go back to school, this is the perfect opportunity to come and see us. We do walk-ins. You can pop in and talk to us, get some academic advice. Anything you're not sure about, please come and visit us. We're more than welcome to assist you and help you guys out. O le aso los fut solo February a ele a onga. All right. O vaenga ta ua lava mo mia mo le ristalanga. O lau o sau passport photo se tasi a. Alan mo mia passport photo o le fatino ina leo lau faila ta tia a mato. E tasi at passport. Ai fo so wata telefone na le le fie si vaenga le au ta fo o le wata. Wale tipi mai le asana au mai o te kue fo se siatsa. Ai vesi si vaenga na eu au tafa. O fa mama avenga le ai o vai o le lo WhatsApp o lo pepe whanau a fa pepe o le lo tele o alum whanau o le lo pepe whanau a wele fai lau tala nei tai au ona se fulu lima tā lai toi printer i masalo ana o tolu se fulu pe lima se fulu o te ufale nei so se lau tā la ai se sa ua so lo pepe whanau po o lo passports a pe o tau ngapa ai passports sa pengar kasi le malanga ai tau tau sanga ai si ai le pepe whanau ia o results sa sala si ia mo la tau sa UPY po vaenga le self foundation ia results of foundation fa mol ta ua ia vaenga le transcripts vaenga le ilo ia o grades o ne tau tu na ia po fese po kalami ono ave ia na yalom whanau lo mana po kalami le o au sia tongi so tulang uma vai o le vaenga ta ua lava le enrollments fair o le vai le waiena isi matu o mai fia ave
le whawhaiaonga ai le au sia tongi. Okay. O wawa ai le staff, po Po whea whea se po si po kalame, kalame ave. Ina ia au sia le sini mar wha moe moele, ina ia vea ma whaiaonga. Yo ave o so ma whaiaonga. O tau le ai ni whaiaonga. Ia au peo tūlanga umana, il taso le restalanga. E ma whai sau no asila pari po kalame na ta ua lava o alum whanau le atau le sa onga le sa sala si tau sanga le ntu ana ia tsne. Yep, so our foundation program at USB is an awesome program. For those that have just completed Sasalasi last year or even the previous years and you took a break, you're more than welcome to enter USB. The requirements is English and Best 3 and a total of 200 and above. For those of you who didn't do so well, don't worry, you don't need to repeat again year 12 in high school. We also have full preliminary program. Enter prelim program, complete the 1 year 8 courses. Once you're finished, then you can move on to foundation level. So what it is year 13 ni kolisi Ioi. O ngata le tau sanga sfulua. Sulua. Ala te wawa aia se whono whai onga le na whai talu nei. O toi mana o ia whai onga whina ngalo ma whai onga toi awe ale mele sa iai. Oh, the 5 year. Because right now, but yeah, on the peo nai pointers na le toi mai fo iai. Mana o fo nai whai onga toi fo iai mele wa le te minero iai le special maths. Yeah. Wale maths, the main maths. The communication and the main English. I think they just want everything to go back. So tamatiti na le pe umali 12 mfayana umali 12 lo tsa ya to wow. Yep, for our preliminary program. Okay. And for our foundation program. Pe fa pena lele ya. O le sivaya ta u fo ya mo le sida fiel ta mamalu sa sa. O la tsa uma ta e o inner foundation USP o lo 11 no e mawhai ona consider ile Manaaki scholarship out po le scholarship ile New Zealand. Okay. Ile whapena o ngale US. Ia lewa noa lo taunga lo ngalulue pe ma Australia le same day ali ta fa fina ngalo Australia te masalo e sias. Mana ia la. Alo ia lewa no mo New Zealand. E se si vai nga pelis te fa popo mai ai. Just to remind everyone about our enrollment fair. Yeah. It starts next week here at our USB Samoa campus and Salilonga in Savai'i. Please come and see us. No question is too hard. If you don't meet the requirements for a program, we will always try and find a pathway for you. So do come and pop in and see us. Our friendly staff, more than welcome to assist you. 8:30 every day until 4 o'clock. Masalo to tele lavo ila to tu mati e mai ngā ruenga malo nei vai tau. Lo ia fa masino. Oni si fo i na onga mai ngau tae. Fa au mai ngau tae le Samoa campus. Yes. Moni lawa sa noanga o le tulanga na. O nisi sa tau ina isi university fa. O mai toi fo i mai lo. O le mwhain toi o. Ono te fai a inga. So fai a inga. Ia o mai ale fai ta siapi pa ngau sa le tulanga na mana ia le university ala fua. I fai longa foi e ma fai ona I retire fai toi fa wa ia lo business ia. Per fa lo ia la fa ta inga na. Fai ana e laso fai ta sia a me se la to lo fai le sai fai longa mo mua e tu iti e foi pepe ave il fai longa na pe fa pe we lo fai longa mo mua wa to lo full lo pe fa pe le so fai longa mo mua ai lo su lima pepe pe fa pe e so fai longa mo mua. Okay. O e tele ava no lo ye foi ia fa tsa no anga terminate tu langa o bata upule lango ina le malo Australia ya o fa se taimi ona fa la wilo as fo ya alo tsa la lava no mo so se tasi lava o ele learning never stops. Please come in, talk to us, tell us what you want, and we're always trying to remove barriers from learning, so please come in. Tele ia opportunities mo whanau ia onga nei vai tau. Amu ia whanau nei vai tau. Ia tome titi ai ia whatamala. Absolutely. Lei, ai tesi vai ngai te rua fia sauno e, ale taurunga ina taro tanonga nei tau tima pēri. We're coming back on Thursday, but just really quickly, important dates to remember. 18th of February is the last day for enrollment and admissions. So you have about 16 days to get in. And school starts on the 23rd of February. And if you've already registered and enrolled, we're looking forward to welcome you to our USB-ing of this semester. Mano, whautai. Manu iorua whaiva nei aso. And we for
whasosoina lo nupi wha. Okay, toi whenua I malvaenga nei ale Samoa campus I le stofia sau nei mo le no fosile fia le mamano le tātou tunu.